mu bindi bihugu by'amahanga ubona ayibwa muri kugeza ayibwa muri kugeza ayibwa muri kugeza nibona kamu aragira bizakiga cy'ikuri iki bebe amen icyo nakora niba uri umuhungu numva mu rugo rwawe atacyo wari umaze ukagenda kuba mu gahinga nawe ntacyo uzaba turi kumwe njye kwa nyarwanda ndembe mwita paul gitwaza yesu ashimwe cyane amen no mugabo mwamukomera amashyi mugabo nemera nawe wamwemera yesu ashimwe cyane afite amatorero ahantu henshi ipazayo yagiye kubaka mu Burundi arayifise nahere muri Amerika ariko muri cy'amamiliyari menshi uwo ni umugabo yesu ashimwe cyane amen nawe ntiyaba cyubwira ndetse n'iyaba abazungu baramuronda barabirana nimba nawe uwo umunyarwanda azakore afise katedrali yarubatse muri Kongo bisaba katedrali naje kugirira ngaha amaze ngenda hata batubishi ushaka kutabuza katedrali ngaha urayitangiza iwanyu ugatura none murazi umugambi mukuru w'igihugu manza guteza imbere amuvuka siko biri nakuza kuvuga ati manza wakiza mu gisagara inzu ya mbere nziza yubaka mu Bujumbura mu muci iya kabiri niyo bakavuka niyo principe hano mushenge yubakira mu gisagara wese uzavuze kuri iyo gisagara ubutunzi iya kabiri niyo yubaka mu kuvuka turabivuga hano niba sona nyoko bakubyariye kutagira isima wewe uje kubakira inzu iri mu isima niba wavugiye ku kirago mbere yuko hakuba kuri materi y'amakoma manzi wa kuri materi bajya ku materi ntibaza bavuga kibara uzikira kuri kibabaza yewe kije ku kirago kiya kikirundi imuziki ya kifaransa kiya kikizungu kiya kikirundi bagisha mu bigogo kirababaza umuntu nawe arabasasha kurengeti kirababaza so yakubyari kuri cyo kirago after kuri cyo kirago cyane kiri muguri materi amen muguri materi bitwi kandi ndi bravo handi bazakubara uko wavuze kose wishimira saba ntababyeyi bawe n'abakusa bakuze wabwire mu nzu y'amakaro so nanyuka nta nzu y'isima irimo kuko waruze nta demokarasi waruze mwubakira inzu nziza wewe mwatsi ya mbere ariko mwubakire nawe kuko ndi uzagenda kwibambura nawe ushikira wowe nawe kirana abantu bose sinzi kuzubira bateze imbere aho bavuka arosakanye intara y'umutumba wiwe arosakanye umuntu bavuga no muzungu uvuga ati guteze imbere wacu kubera iki niyo politiki yayo mugabo bana biteze imbere baze kukwakira etaje yaba twari wabo gakora kwasitse cy'uwabo uzagira amakenga uzagenda gutembera inkozo ni gisagara kigira gatatu kameze neza kandi so kuri wegiteze yategeje uzogenda iburu urambara habe wa perezida banga haje perezida neza kihana piramide naraho ni piramide barahubaki piramide barayubaki icyo cyonco uragenda igitegura abantu bitikibi urabona bariko barakuva cyangwa hari igitegura bariko barakuva uzocugira yinde nikibazo bazocuba vuba n'abatwara international vuba abatwara international vuba c'est vrai babarira none hamuze umuntu mukoma aza kubesha yirondera amafaranga atwara muri Kongo
muzungu abashinwa bo byo tubona ya muzungu ni deliverance uchi kunyamahanga shanza mushikiye umanje gufashanya n'ubaye ubundi impamvu dukunda abanyamahanga sinzi impamvu dukunda abanyamahanga ariko umuntu ukunda cyane Prophet Joshua bamuhoye nukina abanyarwanda sino mu Tanzania kwe nabo yatandukanye n'abandi narigeze kuzana umuntu avuye muri Cote d'Ivoire n'Ubuprofete naramuzana mu Gatoki nije namuri itike yo kumuzana muri ya visa $90 ndamuri ya visa ashitse kuba kidenge nukuvuga amashikanwa yose kwatanga niwe nayaho niwe yatumwe yose namufatiye inzu mezo n'ukasaje byose n'ibitoro umva uko arukunda amavuta yose yagiye atwaye tukabara abanyamahanga ntabyo by'ubu nigera muri iki byose mugabo tusigenda kugaragara nabakuye wari n'amakinga nabyo bicumi bagiye kwikugisha icyo gihe hari akiri biro d'echange ndetse nayo bari hari umuntu ariko bari ikintu ngo utacumva ko bakora bari kurakora ndatuma kundi wo muri gana nigera mufata icyumba kuri sosiyete cy'amayira 70 ku munsi ndamuri itiki y'indege arero turu n'imodoka y'ibihumbi 100 jipe n'ibitoro n'iki umuntu nabonye ni Joshua nawe wamuha ibihumbi 10 yacameretse nta by'amafaranga nta susi ndavuga ko ikintu bazi kiba nawe ni inama y'itiki garuka murose sara diferanse nawe niyo mpamvu tuvuga ati mu Burundi si umunyamahanga natwe turebera umunyamahanga kuba ari ngurira iki n'iki urimo no gucengurira byihuse bwa Burundi mugenzi wawe kuba ati ngurira iki gato yawe uri Umurundi oya uri Umurundi oya reka ngurira umunyamahanga ni byiza rero tugasubiza ubwenge turi mu gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo wahorane na cyane cyane abo mu nzu amusangiye amen Yesu ashimwe amusangiye mugenzi wawe uvukana cyane gukorana natera imbere nawe uzaba uteye imbere mugabo uriya munyarwanda azurira indegageye kuko si guciye siwe yasize umusozi aho turi kumwe